Wat hadian sansni ke jengwat citom jongki kenuan Search and Rescue Team bat ke kenuan State Disaster Response Force yo kena ublah syarong haku maka arpulai terek ujeliu arhajar arpusau. Kani kadang beteng hadu ka arpunyo terek ujeliu arhajar arpusau ha kabagani ka kenuan kelahyar banwat bentak kaliar wa mkra bat syakawa umyam. La ban kedau hang ni bau shidar chetri kat san senam karta bajong basa anong mensong ul syarong na hak umsau ha kapor begedengnya jingi ha kaliar. Kani kala jah hak arpulai trek ujeliu arhajar arpusau ha kapor lai beji janmiet. Nadu kani kesengi na kaliang ka kenuan jong ka Search and Rescue Team bat ka State Disaster Response Force kila penong ya ke jingwat inu kena andai hadu menta 4 labdian satya.